إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمور. Nyo suasana jalan Jauh Ibu, jalan Jauh Jinjim di Kedai Lebutu ka meluap banjir. Ia karena itu yang wo baru jet, ya kam kerak becut. Nyo rumah bu yo yang kait temang iyo. Nya hai. Nyan bu ubala betul apa? Apa? Ba? Hai. Nyo fa-fa-nyo puek gede ubala beton. Ubala beton mandung. Ya. Ba? Puek ubala beton baik. Hok. Bateli tunggu. Betul. Gini lah. Suasana banjir orang apa? Lamblang langin. Dia kailing ke lewat Nali. Dah lewat li kecuali motor. Lamblang langin ya masjid. Banjir.